ni tim Kenya jotugo manyiri maigini piny mar Prario Rising Starlets dhi nyime gi timo ikruok margi motelo tuke mag manyo tiko tuke mag piny mangima higa mar 2026. Tim no ma itayo gi kocha Jacqueline Juma biro rakore gi tim mar Ethiopia e tielo ariyo. Piny mar Ethiopia gi pacho ka jaloch biro goyo okang' mar donjo e round machielo. Tielo mokwongo ibiro tugi e kind tarik 19 gi 21 dweni e piny mar Ethiopia ka alap manyayo biro bago tielo mar ariyo e kind tarik 26 gi 28 dweni mar 9. Ethiopia sitting rahisi tushacheza na under 17 which players wao under 17 pia watakuwa wengine, so haitakuwa rahisi. Tuliwin pia, sisi tunajikaza sana tushinde kama last event tulishinda. Mimi Mudia Camp nasema imekuwa poa, tulipata watu wameanza na walikuwa wameanza in high tempo, na pia sisi tumekuja tukakatch up na tukaendelea na hiyo speed yenye walikuwa na sasa hivi pia hiyo speed inaendelea kusonga juu na najua kila mtu ana work hard. Kwa sasa hivi yenye tumeanza training tumeanza on a high note juu timu tunaenda kucheza nayo si rahisi na si ngumu. Opponent mwenye atashika tactics vizuri ndo mwenye atapata good results hiyo game.